utethi for my sister. Kou ndikwe raithiria na bora bakari na ndona baba beno batu mwanya itaba kwa kidei kumta sindano na baba ngiba kwa ndoite injinine ndona kwina njira rumbo te at least na baba no kinya mawa kenda baba kona support disabled Team.Appeal ngwendi ni akili somehow mentally atumba kwithira yonke mono nyentu gochembera bagwana ngaba monke vya koinya awati lakini thaika na atumba kwithira kinyaka yonka uyu no aru ate thimu uyu aru ate kibande na ari aronda ro obiraro na bakaria ntuko barache bakira kusema na kiko kusesenga tuilande ndo karibu madhadha tukakiamba tukiwa kaukwa na longa ya tedi ndo na karira kurira ndo yenda kwiti Mwekuru umwe nyina wa namba 3 Teresia Kangeta igembe centro nethirutwe agikurukira gitarire umu nyuma yawe kwethirwa akitharimwa na mwana biumia biiri bithiri Ventura ya Kiyuline mbere kwitwa Kiyuline icio kia Egembe centro na ni thina ya Eunice uramba kwithira tukomba kwithira kyo na mbishana Eunice atemia wichele ono ntukulingana na pastorato ya taro Eunice atemia kinya manto wana kinya manto wonkwa kana kaka na kuru kwa chumye bi dato na actually katrari kinya yitwa ndeka kwa wa yitwa kwa keto ikana ka leketo kajuju yes ubatubura burione atikana ka nyumba ino kona buntu ko kinyiko nyumo shekethaka kombiti anyumo iringi na katena ururi bunge kana gatariri kadiri chicho yo kona na imete actually to ururi nonto imete na ya imete no bendings na nyaga da kuna bendings kana ga jume biele na teri no kona teri mu nyumba yo ngono kona ikudo na watibunge kana gatari ero disisi kinyereku katomba kumto chindano no tukacherero enja kulingana na oyuwe wa korwa kakethire actually karimbi aromba kwithira kangura katageta clinic nakakenya ntare ku ndende witote mite makara nikija kawiri nyanze nao ndakawira na nguo ndakagwa kabisa ukakusemurura na kiko kusesenga tuilande ndo karibu madhadha tukakiamba tukiwa kaukwa na longa ya tedi ndo na karira kurira ndo yenda kwiti kara kanini kaka nini ntariku ndende witote manguse makara na te konka kinya tukuluti ka turirikana utetirite chindano mwekurojo withiritwe atokirini mathugani kuma guchero kwawe na tumba kwethithiria onto kinya buriku na ngina musiari niwe wethiritwe akimutethia kinya na gwonkia kumurugira kura nguo na mantu jangi ja maingi so ni watibo nene na mtombe kwithira kinya wino tete bo kubongu bobye kurea bobura kinya nyumba yombe kwithira kingo makubu ngutibu tuireta no tutemenya kana kakare yambiru uyu kana mugongono yote Kenya ibonto tumbete kwithira tukiya no tu Meru wa kana inau na kithira kana inau kinya karake na inau kamenyera ako into bibieya na kaka tegumenya kana katumba kwithira kimenya bonge no tuko kata design dite kabati kwithira kai musiyuko
kata ndisaidete kachiaro atia kata ndisaidete kabati kumamwe ku na ni watibu nene muno ya thai mburene kana katu kunuko bwega nibo tutumbite kwithira atugikinya Rwanda ro icokia igembe central na muno kinyetha tutete bombecha kinyokia kwithira muntu ana kalingiti kakubwiga mwana u wina kinya diapers wina kinya kakobia wina tu socks okomba kwithira ukireta utete no mugetha uba gitumi kata kinya cibitari ene kombere kwithira gacheriro nyumba ituri au arorore bune okombere kwithira ngina kwa kitharimirwa nako na watibura bure ni bwa kwithira mwana atumbite kurirua na ande mami tu ato mwithira ni kenda maybe omba kwithira ogishonera situation baby Dorcas no ato mwithira au na kila to kuromba batu teithio anto family ni anto wika mwana anto at least kwina murengeti yui clean at least gitanda gikiega at least nyumba tina makutho nokona mwana yore anto ya ine kubo gikundikina ine kubo gikunekia nguo mwana wangu wa mami aroni Rwanda no tubwa njoka boibubui panyumwelete kithaka nokona nyumba ekari atia at least ukomba kwithira gikunekitwa nyumba gikuneki na matame na toro no mwana warara na no wethakia na nokona mwana e comfortable, she is doing well sipokuwa tu kwithira kwina challenges yu na we bratu na bona ati mwana watomba kwithira kimenya atachalite aichero muchiyuriko ni wini roboto ati mturombe kwithira no tethio kinya tukona into yo kuneka ikubira bya nyumba tukona at least mabati ya ile kana ya tukomba kwithira tukuneka tukona mtu ena kalengeti mtu ena soksi mtu ena kobia mtu ena gantu kombi kwithira kinya na ari akana na atiare nguira chiate the baby Dorcas at least omba kwithira kinyawe aikure atona turatungi no tuwendi baby Dorcas kwithira chiari Kiyuline kana Rwanda ro na ethira antu arari ni antu kuina kukaribura kukari nokona vile vile urwe mwana murare na mwana ari mbea na untu bokuria rena ati kuringana na uyu warua ngina ati meagonkia mwana kinyara kana gakeire kachole kana gakombere kwithira ina kithari mwako ai nyumbo ino ntuti nyumba engi na ai kuthari mone ati idha inake uyu wake thire nthi arombo kangura na bogo ntuka kariu na number 2 ni ati kinyago nko kuongwa ono ntu inandi na utaukiro timarungu endi ni akiri sama mentally atumba kwithira yonke mwana nyentu kuchembera bagwana ngaba monke vya koinya awati lakini thai kana atumba kwithira ikinyaka yonka uyu wana waru ate thimu uyu aru ate kibande na ari Rwanda ro obira na bakaria na ntuko baracha bakira so ni untu bwino ubatu wonene buratumbiye kwithira ona ugo tukomba kwiritaniriya na tukomba kwithira tukiona kyo turobo kana ka na kinya turatungi kaka at least kakomba kwithira gakiona chindano ntu yo warua wena wabaikie ku muntu chindano lakini kumaana akwe kilomita 10 nao kinya Kangeta na ragombia kwithira baya access cibitari na kinyambia cha bigibigi kyongo ithina na muno kana kwithira gate wonka at least muntu onyake thena mutu yakana karoko agaku wataura kanusu ukethera wina chimbo byaku yele chimbo kimbo emwe ukethera wina ngao ciaku wina mutujo waku wina tuembe toku kana mwere kana at least kakomba kwithira kiruro nyakayu kaitena ka kwina mbura na nkuruki ukuneka kinya nyumba ye ntokana nenao kwamba kwithira ruyo no akamutongorero mugongo yetu no akethera mubunge wa icoki no akethera MCA kana kinya no akethera mwakuro ntuguro rakawatanithia ntombe no akamutumiria kwamba kwithira no akethera ai mubo miura munene lakini akariwa enda uni na uwe kyao kya muciari kyao kya mturongi wokureo kararia at least ugatia kantu kanini akona bibi Dorcas akomba kwithira at least kinyawe akiria wewe no kona kana gaka idia kyara me awigita gwigita homba githeketha kana gatironka ikachume biele kana gata muntwa no ntubuina kyao lakini tuna wiregiro tuishogera ntukuyele tukomba kwithira Dorcas agita bwega na nyoto roboke bwichinchia akumeta lewe takirare ringi Marieta Kangeta Pastor Gikundi the Secretary General wa Meru County Persons with Disability Association ko kulukira kiri mathiari kia kona nwendene ya TV no bya kariyo umuthikiria na nkienda urokomba utethia na njira ciothe kinyoka thira wina nguye kwira nini umba ira ciani ire umba utethie kwethira kwina bia kuria
umbe obatethia nontu kinyo kia kurithia ndene muciu kinya bia kurotire kinya minsi cia kuma ciongwa uyu ina mwari uyu ombo basigulikira atumbo tiana ba neta ndio tethio na njira ingi omba kuona utethio watwika mami atuthura murione yo akuthirwa akika mata muntu munene kinya thatu mukamata physically ni kwithirwa atumba kuma ri nontu mwari uyu atumba kuithambia atumba kuria wengwa kinya atia nkima guka rio mwira ari atiyukia ri na atia ombo seindika at least kinya kaendikire antu baraba disability kithei skuru akomba kuthoma akethirwa na atia amenya kinya kuithambia amenya kinya kurungamira kuura ngucia we iyo tamaye kwa sana na ate mwari omba kusaindika kinya twatiwa nana baba tu na ate omba saindika nontu ana bani ambanya na tumba kurera ruyu batura na bakaomba wita na mauru yo no uturetire utethio baku kiro biti chetu cha Thiri FM na Meru TV kama building Meru Town namba ya mpesa ni 0720 888 000 kumenya mantu kuruki no turingire thimu kurukira 0720 888 444